फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल चिकी लाइफस्टाइल आपण समस्त हैप्पी मकर संक्रांति। आज आम मकर संक्रांति सकाल सकाल आसचु मंदिर को आसचु आ मंदिर आसिकी आम सब एना जीवु बुलिया आप तो थमला देखी जानी सारे ना आज आम कौ जगह को कौटी बुलिया जाऊँ आमती आज आम जीवु मकर संक्रांति जो हूँ पूजा हो ठाकुर अच्छा से मंदिर अच्छी से आम आज जीवु यात्रा हो अबिका सकाळु आसु मंदिर को मंदिर आसचु मंदिर जाइकी तापरे खाई पीकी सारिकी आम जीवु सेठी यात्रा देखी आज मंदिर आसचु आसंता आपन आम गाँ मंदिर देखे सेटा आम मंदिर से मंदिर सब काम चली अधा अधा हो रोड काम चली ये गोटे नुआ कि बहुत काम अबिका बहुत काम हो जाए आसतु आप मंदिर देखे सब कम चलती सबुठे शिव मंदिर ये हनुमान मंदिर अच्छा सेपटे राम मंदिर अच्छी आकाश किणी दे कि सारे आपण मानक देखेबी भोक रेडी होगा आम मंदिर दर्शन सरीगला अबिका आम घर को जाऊँ घर को जाई सारा पर आम जीव यात्रा देखी यात्रा देखी गलापर आपण मान देखे यात्राटे आपन देखा पहुँची गल यात्रा पड़िया चलते भीतर गले देखेबी आपन को सारा आई वर्ष बहुत लोग होती ना कहीं कहीं रही ना पड़े এইপଟେ আস ଆଉ ଟିକେ ହେଲା ଠାକୁର चलो आज भोजी अच्छी बोली बहुत भिड़ अनौनी नची लगे खाई चलती पासरा खाइला तुम डिस्टर्ब कर देखो तो भोजी खाऊची देखो देखा मोड़ देखा देखा हाँ पापड़ा यात्रा मेन ना आउ किसी ना ना कौन कंपटीशन जा ऊपर फोटो उठा कहीं कौपटे जा ऊपर को कि रोड स्कूटी चाबी मो पाखे अच्छी ट्रेन लाइन आड़े बुलिया फोटो उठा ये तले गाधाऊ आ सेपटे गोटे मेन रोड तले गोटे अच्छी नदी आ गोटे एमती गाधिया
ଛୁଆଟେ କହିଲାଣି ଉଠି ପଡ ଟ୍ରେନ ଆଇଲା ଠିଆ ହେଇଛୁ ପଛପଟେ ଟ୍ରେନ ଆସୁଛି ମତେ କେତେ ଜୋରେ ଧରିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଫଟୋ ଉଠା ରିଲ୍ସ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କଣ କରିବୁ ଯାଇପାରିଲୁନି ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ଫଟୋ ଉଠା ସରିଗଲା ପୁଣି ଚାଲୁ ଘରକୁ ଭାଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ ଚେୟାର ଚାଲିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଝିଅ ପିଲା ବି ମିଶିକି ନା କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କମିଗଲାଣି ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଚାଲ ଯିବା ମା କାଟୁଛି ଆମେ କେମିତି ସେପଟଟା ଭଲ ଥିଲା ସିଢି ଥିଲା ଚାଲ ମୁଁ ଯିବି ହାରିଛି ବହି ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ ଦେଖି ଯିବା ଏନା ଦେଖି ଦେଇକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଚେୟାର ହେଇଛି चलो बस 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 चलो ଯିବା ସଇଲା ଯାତ୍ରା ସଇଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ପାଣି କି ପିଇବ କିରେ ପାଣି ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଏବେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଏ ମତେ ନିଅ ବସ ଯାତ୍ରା ବୁଲା ଶେଷ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ଯିବା ଆମ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଘରେ ଗଲେ ତାପରେ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଘରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଉ ଥରେ ବନେଇଲି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇଲି ଆମ ପୁନା ସାହି ପଟୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଆଉ ରାସ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପୁନା ସାହିରେ ରାସ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ସେଇଠି ଆଜି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ହୋମ ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ଫୋନ୍ କଲି ତାପରେ ଦେଖିକି ଯିବା ସେଇଠିକି ରାସ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ତାପରେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ପୁନା ସାହିରେ ଦେଖିବା ରାସ ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି ଚାଲ ରାସ ଠାକୁର
ଅକ୍ଷତ ପକେଇଦେଲି ନାରାୟଣାୟ ବିଦ୍ମହେ ବାସୁଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଆମେ ରାସ ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପୂଜା ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।